Sepi ilok hijau ki manbe manpa ki pankunro kantai cendran yang kesung riau konsensi ini port pembenar wa kini election arjar boleh dawi pun biang saat nut saat long wa remo les pabut yolutio step mendui dari jingkersan di yongpi wo amlang curug ngau kersan ngau boys ketom nang wa yole bon ikam ni buta wa angnut ile wa kerang mesin yang awal ni, sekali ke sen goa, ni dawa kacing temu yang wo cekri baik ba, kacing anut yang wo cekri baik ba, pensak nut pensak long yang ni tidak, wan cekmat wo kerpat, jadi baik ba yang sung riau konsensi wo kercan yang, idau itu ni benda tibai untuk wasung riau, kamu kendeh jasan sepan pahayun. Population naduk yudangka duk demen depois nyamuk raja sospa arbule dalor ketika nongrim di paipak yang ngosong goyau la de bicara bigi dewan konsumsi cibon kejing saat ini banyak kiwi kam tam bo wes jentia la de perkat ki amladam konsumsi nartiang konsumsi kejuai konsumsi ke reliam konsumsi kini konsumsi to da bicara konsumsi yang cibon ba yeper ba ini konsumsi to rahu cuma konsumsi yang kesung yang konsumsi cibon bagi jinduna po konsumsi ini kita untuk mencoba health ke education agriculture tourism waga sport infrastructure kam tetap cibon bagi jinduna po konsumsi ke yang ini nah ketika daw saya lada belai kan monu curug pai ba penjok ingat negatif ngamartino wa cibon gi kam yule de benda cekri ba daga mesin usnyau de daga mesin usnyau kia de ji buat le pai education kat kam man kat ni snyau serom snyau dia mesin le uang o pensnyau ji untuk hadu kat ni mem go wit le ka education ka full government yang ka class 8 9 10 Jadi buat le kewit lem ke government higher secondary school. Memi le 10 plus 2 hadu patim memi. Kesum ke yau ke hok buyo dan deserve buyo ya ga full government secondary school ke higher secondary school. Dada kerunyi haga help. Haga haliam ke koi ke kia. I cibon bagi juduna po konsumsi yang po song ke yau konsumsi. Dang bon ki thau ki phau ki wa ki sop sentar mem ki PC da mkam da hok yo de mem yo de la pai jadi sop sentar bon bagi sop sentar wa du tharu du go office de yak ni ga ki dawai ki chin wat tin tin tam ki nong kre mem poi dalor ki nong rem na em ki jing angnut wo pemiet tum ha ne wo thôi ilat kilti kaman yo tai ki dawai de ba chitong ki nong kandong yang one to sor ne one to bithau wa jangai PCCC de la de groinya ni haliam agriculture ito ya konsumsi mu somria konsumsi to wa jur bha upami yosin suro wo cermin na de kam ter bon bagi benda ki marap bumi trailer groinyi sega kamriam i lambun bagi jinduna yang ni nei dawa ngam penuh ibu dedap sedin yo se umpoi perhat di wa kaniga agriculture ne garap karyang kam buku hak ketika dor uchna ya ki marketing center dan ne godown center nang ki mar ki nong rep yo ki udai thit ya ki mar rep yong ki tela de ko ni hiliang ka tourism IMR ki main ki thabu wa kam promote ke to ka kupli kuwiwan belum tiniam jadi tourism abli kam buku kenangwa ki wan na bar step ndui yo ki perlu por cisi to kamu lada am dulu tiniang cikentar perlu por gi duduk dudong sedih dari lada am lada atli gini ki tourism center upungkui ngamaratin wa kacinong katha bosong ria konsusi dauku go haki te binta yo ka tourism dari lada korbunya ni sagi khendro bon bagi dok kam dojan lese lada paiba yang bosong ria konsusi ngakan lat keluti thôi ilat kilti kamanule nang takili ya kajinge ka kamtam ga dokam dokre ka dokhi dokre ka kamaman gatte nadu rem election siap sup kana gua upai ba em untuk confident ha akajinyo yang ki yanga
pun bagu pan ki pan kre perchang tholat uti ndre yu le mem hi bo ngam artin wa pai ba lengba jing chan yang pi pai ba upoi ju tong thoi ki lat uti o solving ini uro tersekuwi gua pen angnut yang tipai gua kan ni ga village organization go VO tempat ni chairman secretary yang go VO dap dim sinus nyau kia mi fi function dan ukre cekaman de benta buku yi SSG MG tunang wa amadu so pau amadu so kundai sanbuat teligi SSG hapo yang go VO dengan ada le yo ni galat galuti lembai jing chan yang pi lembai jing penjop tu pi nga dau yarap cibun ki benta wo yarap ni benta cibun uksa MPSG uchna sabon uchna solve MG uchna achar MG uchna bon jat ki tiar ki mar ki mata IM kam don ni utang ki kami kini gua wa wan cakmat ni benta uchna kini products dewa le branding system ki umia tang ulai products keman kini gigi urop tua hanga gejing angnut gejing krang gerpat ki ginom perchan yang na last election gu persandingan 2000 les pak so last election yo usnya ma biyai ne nga gejing perchan nga jing bayang gejing chenia nangwa pro I lane gerpat I sakibituan kilok dijol ki wa gejing temu persandingan last election kwa hi perchan tem lat gejing itu le ibentau ong de chem ni timbit le gu ong ne che yo ngam step luwi ne nga kerpat kami gini gilo jor alewan persandingan mana poi ju thong kai go jimun ju perkat nga kai go blai nga pusnya nga ku ong dari ga lat ku di uyarap lane u punyo cari pai ba i ga mensin cari pai ba u yo lat yo di u cari ya pai ba de nalor ite nasnya wa kamni keteto ka consensus issue la thai ka district issue le ka state issue le se lembang jing ai elan yang pi tau yo la him benda what the district issue what the state issue le ne benda issue dua khmat yang ga ri ba jat guru yang kamu de tipi pai ba urut tipi kamtam yang sumu yang konsumsi apo lasking blok urut wi kelasking blok dok ka wi na ka blok ko rim tam po ya tetap lalu kat kendai sepaknya ada Y dan ada function ke block. Terus yang si uang nanti Y yang kena last pen block kamu ada kat san kan perlu teliti ki block pada buku juga subdivision. What ki wasan senem rusnem mencua gudang sen yang block pada buku subdivision. Nah, ke thong wala da tok ulai je buku yung le yung so le ngam artin buku yung le yung so le lada kanu sarkar lane nu bentau yukun ni bentau yo subdivision kelasken now kanika lasken block deserve ro lane ko hok yo ya subdivision de nalor de ngasnyaw ang ni ko wa ngatu ku social media ngakular khmat pai ba lada poe ka tham one scheme ki atut kaduksa ka MLA scheme atlu sam thaulak system kat perusahaan paulak lisan senem. Nak kular kemat pai ba one scheme way of flash on Facebook, Instagram, hagi WhatsApp dan wa human transparent di channel tu pai ba kiwan haiwan ai scheme hai ni thau ai scheme kamnu implement ni scheme. Halau ketika nang dium suggestion kerpat pai ba yang kesom yang konsumsi nadu ki kenro kentai ucerang yujo ong kentin kamen step menggawi yang pecnong ka thau yang ke time yang ni chong hati kendro na ong ni kapor debi kentin ong ne mi hap ni kentin ong ke step menggawi yang di kendro na ong kani kapor to ke yang di kendro kani ke kapor ke step yang di kendro ke step menggawi yang di kendro halam ke nang dim khut kerpat di kendro kentai wa chendrang yang so mo ya konsumsi ale ke chan ninga yo wailat pinga upner di kiti jingira Syaki wa cem citom cem lenot syaki time nang bendong ciki tau kiwa dang cem citom ba awro ilyang bentang kau development. Last election in the Congress dan dua orang election oleh Congress kre le bentang ke parti Congress kat hadu pandai sini. Yang mesti wim tip wang nudwang
ngau une yo ke parti la ke situation wia ke la kaman itu ipai Moga mana tepan lagi parti ini. kaman kata dang ne ke parti kongres ju parlemen bru yo kongres yo wajib mat ipai tau pai wan ni cirup lang jing mut yong dirang ba di nomor sang yong Bukan approach bukan di parti ini. Emi you approach the Emi you approach kamtam murti bai bun ni kongres uni kamtam di TMC you approach dari kat tu kat dengan yin scam di nomor no ba tang em ke parti purai le nem mong ibon alor ni